tom svetom srpskom temom, sa svetom srpskom zemljom zvanom Kosovo. Da kažem samo par reči o ovom instrumentu koji se zove kaval i kao što ste čuli u pesmi, a pesma najbolje svedoče o istoriji i instrumenta i pevanja i uopšte o istoriji, često su i same opevale konkretne događaje, naravno. Dakle, čuli ste jednu pesmu iz Štrpca, iz Sirinjske župe, tamo gde se najviše na Kosovu svirao kaval. Nije samo u Sirinjskoj župi, imamo mnogo svedočanstava i da se širom Kosova i Metohije, kao i naravno u istočnoj Srbiji, u istočnoj Srbiji svirao kaval, koji je u stvari pastirski jedan instrument, otvorena cilindrična cev drvena, najčešće se pravi od jasena. Ja sam imao tu sreću da sam upoznao dvojicu poslednjih kavalista iz Štrpca, iz Sirinjske župe. 2009. sam bio prvi put sam i upoznao sam pokojnog Miladina Boškoćevića, sa kojim sam proveo 3-4 dana divna kod njega u kući i on mi je mnogo govorio, vodio me na Šar planinu i kaže, evo ovde bačimo moga oca, tu sam ja učio da sviram kaval. Naravno, društveno-političke okolnosti su tako napravile da se prosto nije mnogo znalo za to, pa se često čak i u muzikološkim krugovima mislilo da kaval nije srpski instrument. Ali eto, i kroz svoje lično istraživanje, ali i istraživanja drugih naših etnomuzikologa, došao sam do dva najstarija snimka trenutno koja postoje srpskih kavalista iz Štrpca, to su Milko Pećinovčević i Veselin Gerić, koji je u stvari Veselin Bošković, koga sam takođe upoznao, Milka nisam jer je umro krajem 80-ih, iz 1960. i 1964. godine. I evo, samo da skratit ću priču, 2012. sam u 3 navrata sa profesorkom Mirjanom Zakić sa Fakulteta muzičke umetnosti intervjuisao tog jednog od te dvojice sa tih snimaka, Veselina Gerića, koga tad 2009. nisam našao jer zbog zdravlja bio ovdje u Beogradu kod sina. 2012. smo ga 3 puta u mesec i nešto intervjuisali i onda on meni kroz priču kaže, imam ja tu neki stari snimak, pa sam se podsjetio, pa mi pokaže ovako snimak, a ja mu u stvari ostavio 2009. godine moj rukopis na disku i onda je on se sam u stvari podsjeća, s obzirom da je bio već tad u dobrim godinama, podsjećao pesama. Onda slušamo jednu pesmu, pa na nekom mestu ja sam se mislio što li je ostao da prati ovog drugog, a on kaže, to mesto nikako nisam mogao da naučim dobro, pa sam ostao da ga pratim, a Milko je svirao. Tako da sam saznao i takve neke detalje, a mi da smo samo to slušali, mi bismo mislili to je ne znam kakva heterofonija, osmišljena i tako. Oni su vrlo bili praktični izvorni muzičari, kod njih je u suštini sve moglo. Dakle, on nije uspeo da navežba, onda ja ga pitam, misleći da saznam nešto o pedagogiji, pošto je učio tog Milka starog, Solunca još, koji je iz Amerike došao na Solunski front i naravno nije se posle vraćao, ostao je u rodnom Štrpcu. I kaže, ja kažem, kako ste vi učili od njega? On kaže, pa prvo, kaže, naučiš sam da napraviš to, a onda gledaš kako on vraža prstima, pa tako i ti. To vražati vrlo način. I tako da, eto, tako, imao sam sreću, dakle, da upoznam njih lično. Jedan se upokojio 2016. Veselin, Miladin 2018. Neki mi večan pomen. A posle njih, eto, desi se tako da je muž od Slavice Ređić, naše čuvene tradicionalne pevačice iz Štrpca, koji je bio nastavnik fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi i koreograf u kulturno-muzičkom društvu Svetko Grbić, tamo da je on u stvari, kad je otišao u penziju, seo i naučio da svira kaval, tako da on sad nju prati. Ima još jedan iz Gotovuše, ali eto, pričat ćemo još. Evo jedna pesma, More, Duno, Vetar sa Šare planine. Evo pevanju Vere Ređića, snimak je novinara... Đorđe Zorkić, jedan od snimača agencije Beta, preko Zorana Jerkovića, mog prijatelja, kaže, evo ti nešto imam za tebe, on je pričao, ne znam kako, kaže, evo imam za njega snimak. Tako sam došao taj iz 1964. A stari iz 1960. od Miodraga Vasiljevića, jednog naših prvih etnomuzikologa, njegova ćerka, pokojna Zora Vasiljević, čuvena profesorka,
nekako me je zavolila i dala mi sve snimke, inače da digitalizujemo i među njima i taj snimak iz Sidničke župe. Mogu da te zamolim s ove strane da prijeđeš sad? Bolje čujem na ovu.
Ili bi duhom
onda rekao, ajde i ja malo kažem o guslama, pa kroz ove stihove. Živjeli. Slava Bogu, od 2005. godine, zapravo od 10-godišnjice Oluje, redovno sam u selu Žegaru, a tamo među svojim prijateljima jeste Obrad Milić, pa on je u nekoliko, može se reći, jedan od mojih glavnih učitelja. Eto, otuda i ove, kako da kažemo, junačke pozivnice, sad se to zove ojkalice, oržalice, grohtalice, najmanje ćete tamo čuti takvu definiciju. To će biti curska pesma ili junačka i onda se ovako jedan odlomak iz pjesme na način, evo da kažemo, grohtalice starinske može donijeti, onda tu da je sad još njih 5-6, bilo bi to i bogatije, ali može i nasamo. Ovo je onako, kako bi rekao Obrad, kaže velikoga zuba, a može to i potiše onako u sofe, kaže maloga zuba, dakle malo tiše i mirnije, tako da kažem. Može još jedna pesma. Evo opet Vidovdan je, pa ćemo sad opet do sela Stanišora, jedan starinski snimak, Todora Mitrović, pevačica, selo Stanišor kod Gnjilana, ljubavna pesma, oj devojče često li me sanjaš. Oj devojče Oh
uoči pogroma, autor snimaka je Biljana Đuranović. To su vam oni snimci koji dođu do vas, eto, nekim putevima, dakle ima od pesama koje usvojite, naučite od svog pevača, a evo ovaj jedan snimak kada vidite. Samo da dodam ja, pošto je ovdje sa nama, malo prije sam zaboravio, jedan također snimak istraživanja, tu je sa nama Svetlana Zanjac, 7:10. dugogodišnji producent i urednik u Radio Beogradu, tako da je i ona je jedan od autora. A 8:10. Bukvalno na prste jedne ruke da izbrojimo ovaj pomenut snimak, dva najstarija koje sam ja srećom dobio i Cisa Zanjac, poslije što sam nešto malo ja snimio. I to je tako, iz jednog pepela maltene, samo vidite kako se nekako vaskrsne, kako se razgrana čitava tradicija. Čekaj sad, kad smo već pomenuli Svetlanu Zanjac, evo jedan samo mali glumak, to se zove Dugački kopaonički glas. Bila je jedna emisija i ja gledam i na kraju ide, pevač se zove Veličko Veličković. Nađem neke svoje prijatelje, kopaj one trake da dođemo do emisije. Posle toga telefonom sam se nekoliko puta čula sa Veličkom, posle se upokojio, učio je od ujaka, pa evo samo jedan mali odlomak jer sam se setila te pesme, ovako bi to išlo.
godinu, rekao mu ja, ženi se dragi, neću te ja. Majka je našla boljeg Dragana koji je vojsku služio. Eto, to vam je ta. A sad ja predlažem, Boško, da sa guslama i završimo ovaj večerašnji proces. Sebe ne žrtveni